HBKUKI channel THUSOH LAHKHOM ngai ho jouse na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom kita hote tuni September ni simsom ni lesage ni ho a THUSOH LAHKHOM ho Arab gam tampi pannan United States le European gam hon Lebanon gam sunga hem khap na ding in nge na ananei uve kiloi khom na gam som ni lakhat hon Lebanon la Gaza tau khom na a ke ho cham na am do theine ding in ni kho som ni lakhat ka sung jeng hi jong le temporary ceasefire theine ding in anange uve hi chi ni kho som ni lakhat athum uchu Lebanese Prime Minister pan pha asa le atosot dan an phong de e United States President Joe Biden ingam kai sunga Boina hi azam kai lo na ding nge na anil sin hi alangkhana Israel UN Ambassador Danny Danon in Security Council a Boina thu to ke matna an phondo na a Israel in gal hi akai sit de akitei pon hinla Tel Aviv hin amala ma ki ven na ding thanai na anil se ati amana se ben a Tel Aviv khopi bulu ahin Hezbollah hin gal akai sit sa be hi Israel in 2016 kuma anakichai Security Council thulu na chunga kitip na akizuizing e ati Israel Hezbollah ka agal ahung kho sing tolhan in Australia in agami sangsom na sanga vel Lebanon gam sunga anadal han ding uvin ahil tawve hinla Israel in gam kai sunga buluna achil ha pina opun be sa jingzi uvin gampa mi tampin Lebanon adal ha jing deu hi thilbei be se cho hi poi akiti Israel military chief akon thuludin Lebanon gam sunga gal hi tolam akon sapaiten jong pan ahila thei uvin anasai e United States President Donald Trump in Russia to akau gal ki chaido na ding a deal nei piding in Ukraine President Volodymyr Zelensky anom poitin ngo na anane se North Carolina muna Trump in campaign abol na kampau khata hi analhado ahi amana seben a gal ki chaina ding a deal ding zada pa ki thopinan United States in $1 billion apido azing e zong ati THUSOH Ukraine President Zelensky in United States gamsung ahi dia White House avillai ahi Manipur Tribals Forum Delhi in September ni simsom ni lali ni hon Constitution Club of India Delhi muna Manipura Kukizo chate dimun press meet mangcha in anasai phong ove athu saina a Dr. Chin Khanlun guite in Manipur government Kukizo mi mal ho sugan thaina dinga thilgon chom an bol do ho anasai phong in chule Aheloute lawango na ki bol ho ban nai cha an sai thingna ane in hi Kuki zomi mal thinglang mi ho gan thaina sulhap pi ta sang in and biren sing lam kaina a Manipur government in Aheloute in ngo na abol khubun hi hi imachadang ze hipon thinghang mi te gan thaina ana asa mo u va sa na baw hi ati illegal immigrants abnormal population growth drone attack koktruk narco terrorism poppy cultivation a kuki zomi mal chate chunga ngo na ki bol hi bulbal nei lo khantaw na le machal na om thaina ding a thil nge kinai demand ho nial sen na ding a mai te hon a bol hi tin jong asai in a hi Dr. ne khulen hau ki min athu saina a Manipur government in kuki zomi mal chate chunga ngo na di lo abol jingle amho chunga khan sit abol jingdan ban nai cha in ata lang in hi amho hi Manipur government hin zeichun kuki zomi mal ho chunga khan sit abol u anga o angai je tinjong asai in hi Government of India in thinghang mi te vem bit na ketup api ding zong nge na ane in hi chule tu masang ze ma security advisor Kuldip Singh in kuki thingnoi zakowal Myanmar apat Manipur ahung lut nove tia asa phungzong imachadang ze hipon kuki zomi mal ho chunga government in khansi abol num zia am ho na to them kichana dinga agon u hidan jong ata alang un hi India gamsunga thotan na MP lempen Supreme Court in editors Guild of India EGI in Manipur Boina to akima thodi amudo ho asodo aziuva Manipur government in FIR abol khum chungchanga ngai hana anei in hicha achun all Manipur working journalists union AMWJU like Editor Skills Manipur EGM in EGI chunga
defamation case to a far haula AMWJU case to Supreme Court in stay abol pi in hi hechi thu hi aile Chief Justice of India DY Chandrachud lamkain a sai khom na aumin hi Manipula journalist hon khan chomnei a THUSOH do dan over EGI team in athilmu ho ata alangzi over FIR bolkhum amdan uvin akisai in hi FIR hi ni borkhum hivim khatchu AMWJU in abol hin adang khatchu hele EGM in abol dan in kisai in hi Editors Guild of India EGI apat fact finding team member to in Manipur nam ka boina to kimatna thudi lole langnai ta report aso do ango in Manipur government in EGI member tumle EGI president chunga defamation case afarkum in EGI team member tumho sema guha senje kapurle Bharat Pusat ahiwin EGI president ahile Sema Mustafa ahi Hejito kimane Manipur Chief Minister and Biren Singh in report ti lawa sodo azi over EGI president le EGI fact finding team member tumchunga FIR file kebol ahi thu asai in EGI team in namka boina in asukha community ni apat palai ho ki mu pilo in thudi lo LAHKHOM ovin apom ovetin EGI in khanchom nei ta ana ato dan ngo pomin Boina acho tho che ding u ahi tin ango in ahi EGI fact finding member tumle a president u chunga defamation case bol khom chungchang a Press Club of India PCI in hata a themmo achan pom in nungla do ding in aphu ve ti thu in hi EGI chunga Manipur Police in Information Technology Act nui a section 66A aman khum u olmo in Supreme Court in zongkoi machunga man kita lo dinga akoi do hidan in ata lang in hi media ten ha sata amo po naw oto do naw puma Manipur Boina amun pha a thu chen a khol naw akun got na umdan in ata lang in chule state government til bol le panla na hi thagum le gi na pansa a athu zo go do hidan in ango in hi Manipur in thagum so na thil so na sata atu lai a Boina ki pat na bulpi hol do a sulap na ding to kimat state government in pan ala angai chan hin tu a state government til bol hin state demun aso sangsa zo ding le thudi ale khu gut dan u ava sa in asai in hi state Boina sulap ding sanga thu pole ho chunga thoboi bolkhum ahidan in ata lain gamsunga press jalen le media organization ho kipom khatna van bit angai cha in thudi phodo ahi EGI Manipur Boina to kimatna fact finding committee ding a sema guha sanjay kapur le Bharat Busan asol u ahi in Manipula ni thumwal aumza uwa AMWJU MHJU le EGM palai phabep akimu pinu uwa Delhi ahung lunuchun infar pansa media hon panpichum anaidan ovin angoin infar pansa news ho meeting media dan in ata long uvin hi hichi fact finding committee report achun panpichum neiti ho paido anating in AMWJU le EGM in legal notice le don bot na api u hi Senapati district muna Lord Shiva temple chu mel halohon September ni sim somni lali janchun mei a anahal ovin hi tu chunga ake hal na hi ni som le ni li sunga velni na hitai akiti CCTV footage a kon ki mudung zui in mei khu khat lai bot ko da ki sep lu na kon hungkong do hi ati chule footage dang khat na ki mudung zui in bulu masa na achun mai ki tum khat in khom panga ki sela hi ja kon chun azam mang tai tin amona am ho khatin thu so mi ho ha sa in hi hichi mei kung chu avela che ho le lai bu ve ko la pang hon ana phalmit novetin amuna kiloi khom na khat in NDTV and hesa in hi NPO le karong Senapati town committee in Sri Pasupati Nat Mandir ke halna demna abolhan in hi Manipur Security Advisor Kuldeep Singh le Rajiv Singh Director General of Police DGP Manipur in aso THUSOH chun asaina KUKI militants
Jakoval Myanmar akon Manipur ahung novin September ni sim somni lagi ni hole meite ho bulu na abol du ahi kiti chu hol na akine in bulabal nei lo sim thu ahi phochet ahi ati heji thulam lang ju ta san the ahi lo dan het chet ahi ati hinla boina thei din mun ho a security ho athil si aso lo na di in kiging zing in am move ati heji thu so in asai na achun koi ma ki chat ti za na anei loading chule thulam lang ho ata asan loading in tim na Aheloute hi achi sa September ni sim som lagup ni hu achu Secretary to Chief Minister of Manipur enjoy free in DGP lekha athot na achu kuki militant jako drum bomb sel ha dan projectiles missile jungle warfare a thepna nei ho Myanmar aku Manipur ahung lut na ve tia he sa na bol hi chu ho chu mi som thum che in AHBKUKI vin September ni sim som ni lagi ni hole meite ho buluna abol du ahi anati ahi hi to kilhan achu kuldip si injo press conference anakova adi ahi dan anaphondo ahi hila tu ni hu in headset lo thulam leng ahi tin ahin ta langlhon tan ahi alang khana anaki seido asa thuchu azi be hiloding ta asanalin ta omna bana phai chama meite te kisin sa laki godana kol modo thaichu September ni sim som ni lagi ni khu khel hi zongle ni khu khapena wangku ki zo cha te chenamun ho su ki a alunggelu su bulhi te di agodan uzong het thezin a in hi September ni sim som ni lagup ni ITLF in ahung ding ni sim som ni lagi ni ho thu to kimanin press release ananai THUSOH in asain a Chief Minister in kuki zo namite su chimit na dinga apan la na a audio tape viral akun mi pilunggel puimang na dinga sim thu bolabal nei lo THUSOH chun analo sabdan ata alang almi ten kuki thal choi zako ahung lut ding u to kimatna thu imacha Aheloute social media ho anata langwang uvin security advisor le unified command to kuldip sing CMO officer kun bulabal nei lo THUSOH chu kitu chain thugu chu adi mo ahi tin ana samphong le hichun kuki zo chule meitei tel atisa na le kicha nan adim ati hichi ze chun meitei tem bulu na ding chu counter attack boldinga akigot now social media ho a muthezin ati alang khana kuki zo na miten thilki wung chu bulu na chilha pi theina ding them kichan na ding a zola na sim thu a hitin meitei state force le gargu bol ho a kon ki ven na ding in ki got na ane uve ati aphot che na ding la pansa na imacha amulo phat in security advisor amal state government in atu se uchu ananungla do in mi piten kicha ti za na ima anai ta lo na ding vin ana phong do hinla ki galgin to na achil ha hi ta za in buffalo zones ho a alang to gel ki got na asang he tan a hi ati chule ki bulun na ding ni ho ni sim som ni leget a hi ti a security advisor pun anna phone bang in kuki zo ki loi khom na hon ki gal ding dan tu so ana so do che tawe ze chun boino a ang sokhah le thugu di lo hin the thang security advisor pun themmo na zo se akipoh ding a hi ati dunia ding in THUSOH hi chan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe